Ja sam Alen Alić, ja sam dijete Srebrenice. A danas trener u Taekwondo klubu Viktoriji iz Vagošće. Rođen sam 1991. godine u mjestu Jagodnja u Bratuncu. Majka umrla nakon 2 mjeseca života. Padom Jagodnje 1993. godine prešli smo u Srebrenicu. 1995. rotirani smo iz Srebrenice, odvojili smo se od muškaraca iz sigurne zone. Moj otac je ostao u Srebrenici. U tom trenutku sam bio sa nanom, strinom. Dedo, amidža, moj babo i drugi amidža su otišli preko šume. Međutim, amidža i moj babo nisu uspjeli prijeći. Mog oca smo našli 2012. godine u jezeru Perčac. Nekoliko kostiju, mislim da je 6 kostiju. A amidži smo našli nekoliko kostiju u tom dijelu isto. Mislim da je našli pola glave i rebara nekoliko smo našli. 1995. smo došli u Živinice, bili smo tu u mjestu Dubrave, to su kolektivni smještaj, bilo nas nekoliko porodica u tim šatorima, pa smo prešli neke kućice. Odmah na kraju 1996. smo otišli u Sarajevo. Moj amidža je najmlađi u porodici, on nas je odgojio nakon rata. 2002. godine sasvim slučajno sam počeo trenirati Taekwondo. Ne znam zbog čega, ne zašto. Međutim, pronašao sam se tu, sva negativna energija počela da se pretvarati u neku pozitivnu energiju i tu je sve počelo. Treninzi, druženja, odjednom si prihvaćen i u društvu i nije onaj bez roditelja. Odjednom sve to prestaje, počnu medalje, reprezentacija, odličja, svaka ta medalja je medalja tih roditelja. Oca se ne sjećam, dobio sam sliku 2007. godine, mislim da je bilo, sa lične karte kopiran. Dobro se sjeća, to amidža donio kući, ja nisam znao ko je taj čovjek. Kad sam dobio dijete, to je s djecom, 2 dječaka, znao sam što znači roditelj. Nije znao sve materijalno, financijski da može. Tako da u tom nekom segmentu imao sam sve u suštini, jer nisam imao ništa. Taekwondo klub Viktoriji je nastao 2018. godine zajedno sa suprugom Lamijom Alić. Imamo dosta djece iz Bratunca i Srebrenice, imamo neke super takmičare gdje su njihovi dede nastradao u tom nesretnom ratu. 1995. godine u julu počinjen je genocid u Srebrenici i među tim ljudima su ubijeni i otac i brat moje majke. Naš trener sam kroz što je sve prošao, to ga ne demotiviše da on daje sve od sebe, čak više i od nas i da nas pripremi za ta takmičenja, za veliki rezultat. Mislim da je sport ključni faktor bio u mom životu, da idem tu nekom dobrom stranu, da budem bolji čovjek prije svega i tek sad kad sam postao trener, kad radim taj posao, tek vidim koliko utječe sport pozitivno na te negativne stvari, na te naše loše misli. Da nisam imao kad vremena možda ne razmišljati o tim nekim lošim stvarima, ta neka sjećanja, ja nemam ovo, ja imam ovo, to mi se desilo, nego suprotno ojačalo me.